Baru aja isi bensin di SPBU Simatupang. Itu loh yang deket Deptan. Tuh, habisnya kan 326.000. Lalu bayarnya pakai ATM BCA. Tada! Jadi 331.000. Kata si Mas Ferdi, petugasnya tadi nih tuh, Mas Ferdi. Kena admin tuh 5.000. Ini admin apa ya? Apa ini berlaku di semua pom bensin atau cuma di sini aja? Baru aja isi bensin di SPBU Simatupang. Itu loh yang deket Deptan. Tuh, habisnya kan 326.000. Lalu bayarnya pakai ATM BCA. Tada! Jadi 331.000. Kata si Mas Ferdi, petugasnya tadi nih tuh, Mas Ferdi. Kena admin tuh 5.000. Ini admin apa ya? Apa ini berlaku di semua pom bensin atau cuma di sini aja? Baru aja isi bensin di SPBU Simatupang. Itu loh yang deket Deptan. Tuh, habisnya kan 326.000. Lalu bayarnya pakai ATM BCA. Tada! Jadi 331.000. Kata si Mas Ferdi, petugasnya tadi nih tuh, Mas Ferdi. Kena admin tuh 5.000. Ini admin apa ya? Apa ini berlaku di semua pom bensin atau cuma di sini aja?